urutayo rwisha barisa witwari yambarara rambatu binumugisha arubukanga SS omurubukanga isingiro arutandikire no kitambo cya misa aho ashabera bejo kuteka kuyamba batayi baba batine bukwato bishomero omukisibeki Omesomu atungisa barondi igana mwendi sakaramentu ya konfirmasiyo oguhona shabira bejo kugira mico mirungi okugira kwicereza kandi bakashoma namani baba nibenda kwa basenguzi nyensya konkuru magara gituga kwisho success has to come after work. So in the dictionary where success comes before work. If we have to succeed in life, faith, skills, education, and hard work. Abebembezi bishomereri basimirisha barisabo kubatayira no kuhereza bejo babuzi oburabahwira mu kushoma kwabo umutaka witor kurw'umucwekeki kandi bigambo nebye gisubyo byo mudini ishomero nibyetaga munonga kwindura imico y'abana kwindura imico y'abashomeza no kwindura abantu abuya abajyo n'ikintu cyangu ubwo cyateraho umutindo gwedini cyateraho umutindo gwo kushoma kana n'ibindi ntunguka yishomera Bishop wa Mbara Diocese kutayayira akatwereza misa akatwereza umugisha kandi akahabura n'abiji bitu okukira munonga kugira ngo baba bakozi bagiro kwikiriza ishabarisa bire niba rikizucuza harmain hall yabyara n'umuti arukorekerera bejo kubashemerere kuri ndebyo bahangwa ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.